ଆପଣ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଇପାରିବେ ଚାକିରି। 45,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ବିନା ଏକ୍ଜାମରେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶିଶୁ ସେବିକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ସରକାର ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18 ରୁ 45 ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ରହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ 3,000। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିଜ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଜବ୍ ସହିତ ଅଧିକ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ভিডিওটি তারপরে সমস্ত সহ সেয়ার করে দেবো, কাইকিনা সমস্ত এ সম্পর্কে জাঁয়া দরকার। বহুত বড় সুবর্ণ সুযোগ আপনার আসি যাই। সবু স্কুলের ভ্যাকেন্সি বাহারি। আপনার স্কুলে যদি 30 ରୁ 100 ভিতরে পিলা অনেক তাহলে জনে শিশু সেবিকা, আর 100 ରୁ ଅଧିକ যদি পিলা অনেক তাহলে 2 জন শিশু সেবিকা রহিপারে। আপনার টিকে নিকটস্থ স্কুল মান সহিত লিঙ্ক রক্ষি থাকে, কাইকিনা এটা আপনার স্কুলে ভ্যাকেন্সি বাহার। কৌশি এক্সাম দেওয়া পড়বনি, আপনার স্কুলে হি সিলেকশন করা। তবে অধিক ডিটেল জাঁয়া চাহুলে কমেন্ট করে জনাই রাখুন।